Chandra Singh Teran Memorial Club Mate, CTM Atumpen Chepatur Piponsi, World Tobacco de Arni Pachitondunsi Karchola Pencherok to Ame Kapamanpo. Protecting children from tobacco interference Puate PM Ponsi, Ingdeng Pokebrapli Chandra Singh Teran Memorial Club Amahang Ketek Arni Pen, Pachitonsi, Lok Achale Ariso Jangatuma Pan Karchola Pen, Cherok to Ame Pini, Lurulang so Rangsina Sarpo Duturum Hora Long Kapamanpo. Bangso karcho may along HSRC lapen HS, UPSC pangrum pet pen kadokove bang thong kebra riso jangatuma pan karcho po. News Text Report TK News. Arjim Hanse boleh ponikan itu bagian sahabat Pinom Ki Sofi Dosulan apa tu Sikan Nengki Alangi Panitum Kote Sim Teron Nasi Bayi Poliko Sen baby alang itu makote langsung masih baik baik Sophie Angri Ronghangpi itu makote sinar sanggup masih baik kalau pengolah sinarnya Center on the center on la center on Getalo kita langsung logon dan langsung area dulu langsung hoga big majidi non sih arong kejutan langsung dulu langsung area along nopong metric के पास हाई सेकेंडरी के पास अतुमरा फिलिटेशन दो इसी लासो लोगों अठीन के सिलो ये एंटी टोबैको लासो लाम्टा दागवांगो सिनो लाहो इसो पागरुप एपेन ये मेन alam के लानो ये उसमार तो नॉन नकेटी मी उसमार तो फान इसी बंग encouragement किपी ये अलग लिटुम पुरखा पास लो Berusaha pas pelatung kopi prima klaim ni, kosoma klaim ni, mopen itu tu mesti council secretary taruh sarana nanggung lo, alang lihat angkong lo, je kosoma tuhan non pernah encourage kiri porti itu demo, tuar ke nudun juina, dam juina, so kepada dam dia jadi fan, non pernah isi guideline tik ponang ko, han ponang ko, solam lo, even isi bangsa tobacco kecupen araki hormu kicupe kisum kiputang itum teglong itum bulat itum karbi itum ka apang berdala so araki hormu kicupe sinon itum ka kopi dun bomlo sinon itum ajulong ko nompe penaan kan hot dak pula itum kani kicupe hai kani kepa virji phal kepa iriji phal kepa seji phal dak itu pun domus ko theng apang ke dak asenter betul kani kepa virji phal insipon senon mage kani abi pusa nokala hoy araki hormo kape araki hormo na leo sumartum ka kitchen hunda dolo kichu tunda dolo lapen kisumtum api aputum kisumtum dolo ese la hoy bang abeda nang ko bolam
si non kit himiu sumar phale non itum pa keng dum lu pulute pula tumle oti pulute ahormu masite ne deto ahormu masia bedeto tu la hoya lam si pini bangke dak o sumar tum la purha pas tum tak nanche tong no aja tum nang le dununu delo api aputu si jela certificate pini bangke certificate pini pi sila support nang sian lo jam si kado ko be hisab lo pulute CTM club kali club pujo kali club penela ini pini pan pujo kali dah ke all round development perlu non building dah kimi long alo laso building long ke modak akim ni akam masih klepo modak itu apang keklaim matum bata keklaim tang tunta ini elam bupon lo je apang gadak library katu jat tu aku elam tak bupon insi non tahu itu laso bang aruan tulang pun usumar tumpahan isi encouragement apa non itum karbi itu mahu perpen puluh hidup dia darat inse kitab ke namlong le jar ke namlong le pula he bang modak itu dak penalong pon ko ada so mangkal hello laso club ke one of the oldest club lo dak ke banai club lo karbi club se aklen lo hai karbi club ke cher lo datum karbi club ke datum be korte dia sansi therapet ding dapet lo lahelo lama si non laso club chot kali karbi club anda itu ansi sifat kinang lang pula dak pura karbi yang long apansi kitik lo pot pula dak itu kado beta cerap duna pot ben non laso club lo ka ke cerap dun bom lo non itu no hok ben boleh bang usah dak cerap tang pok laso club kiklem kang akam pini akam bang uthot aku itu owi kimi itu si aku deh portuna pot apa cana thank you June na ciklo ke CTM club am hangat hegar ni lo ining penana mangke ningkan oke rapti lo am hang pat tekon lage 1970 ni kan masih so club am hang pat tekon ahut amen ki rupon lage Chandra Singh Teron Memorial Club Chandra Singh Teron Memorial Club la bangkai halas sudpen am hang pat koloni pundak ulang so tiko parim kithe kitingatum isi risoi jang apan kimisen club nanggi pu makhasi yalang itu 1970 ni kan club itu polo plus club amen ki pon mangga Chandra Singh Teron Memorial Club Chandra Singh Teron la bangkai aku karbi yang long autonomous council long masih long alangli yukhe duti hut ke klempon ke misen ke dampon ke misen lori longpat ke cinghon ke cinghon tang jubat ke cinghon pik abang kuik lo lasi alangli yukhe pen damjuis kami alangli men aja tangang alangli klaim alangli duti hut klaim misen apa selang limen angsa sepaja tangang si alangli men Kalau langsung ke sar-sar itu alang limen memorial pen UC lah sebab club progres CTM club mesti kalau Chandra Singh Teron Memorial Club masih kenal tu ke CTM club full kompil aku Chandra Singh Teron Memorial Club Chandra Singh Teron malo punang karjo tempat kenal tu lah Chandra Singh Teron ke itu aku kalau yang long autonomous council long masih yang lalu si pini bangke ni tu songhom lam hangat hegar ni sama alam itu malah program pilih dah orang so cultural pulau langsung besar cultural pulau itu talon pulau so mangala CTM club hangat heklo so namangke nono weki itu pilih ningkan metric pass higher secondary pass tapi EPSC pass itu contohnya jong EPSC pass itu lah itu man kartupon ameda itu dan pulau lapen so namangke araki yang hormu pawir ponai remponang ni jola soa sitamin itu bini so program santai polo sebelah sini tu kedua we lahaya program yang konven itu lanono we kini tu masami lanon alwi sarpo jangkon sa
sim taro alang like Carbon long Thomas Council long security lo alang list kami gawang pen non we kimi dum ke chari nai ko soma rakhi or movement ko son si pajok nai ma dola alam alang list kami pinang alam hakon lo la pen pinang an itu mucok kapon ali panjang atung alang itu kami langsung fase pinang non we kimi ke pas dia ka tumas kami isori pitulo masih ang sa apang katang atawa kasi yo sa pang alang itu sa isori pitang lo Langsung itu program saya misen kan cukup lah. Masih normal itu masalah lengkap lah. Ini dia kalau nama lo pakai sampah. Ini ke bang kongkep padu ji neng itu dia tu masih ini ke kepas atau apa yang bat lo. IPC ke bang. IPC ke bang ini. IPC bang ini ke serang pila X. Non committee chairman alang li bang welo let Dilip Singh kera alang li supi ibu bangke kampura singa masuk kampura singa apang tula dari kacanya long alang istame reporter lo langsung supo alang istame PC dulu lah bahini kepiling dulu langsung kan PC dulu Akan menuju pas hai bang penang dulu akan harus pas penang dulu sila kado ipang rompet pen bang kongkep satu sih And Department of English. Thank you. Assam University di Campus Student Union AUDCSE otompen cepatro piponsi ingdeng narkeb University wingning kan suri nirang korap duaning kan mission pen kapamampo Aru cikloni phai thongke braisi arni langkung habe ditirumtan hura long se bangso me padopon tang bangso me long li hisar paman pen kachi dongdo Karbing lo tanamas concert division in charge Richard Tokbi Karbing lo tanamas concert MEC Johnny Timong KSA general secretary George Timong lapen ke thikiding anparta Assam University di campus along ke Charlie adisoi jangatum chetong nun sin mayor di pido Pinibangso Mea Longkar Binglong Tanamas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kachitong Dunji Alamdu Bonta Akomplek Arsigjit Asai Kedukokpen Ajok Alang Lebang Chitong Dumlong Lederla La Solar Kar Binglong Tanamas Council Education EM Richard Tobisi Chitong Dunupota Ninjepa News Text Report TK News Next, I would like to call Dr. Satyajit Das, Assistant Professor, Department of Assamese. I'd like to request everyone to felicitate. A very wonderful evening. Thank you, Assam University Difu Campus Student Union, for inviting me to be part of this 13th Varsity Week Cultural Night here at Langkung Habe Memorial Town Hall Difu. Respected Deputy Dean of Student Welfare, Dr. Atul Kiri MT AUDC, respected all the HOD of the department present here in the dais, and my student friends. We are here with Kabri Student Union, Mr. George Timon, and along with
special guest. Today, it is great opportunity for me to be here. Dr. Tuliram Ramha, CEO, Karbi Anglong Autonomous Council, is supposed to be here as a chief guest of this program, but due to unavoidable circumstances, could not be able to be here. So, he has sent his messages and regrets for everyone for this evening cultural night. I don't want to prolong my speech because everyone are not coming here to hear the speech for this evening. They have to come. They are coming here to have fun and enjoy. Isn't it? Right. So that's why. But before I wind up my speech, I would like to thank each and every student present here, coming from different part of the district and the state. You are all a matured student, and I know your first priority is to study. And today, you are a student for the leaders of tomorrow. So, my best wishes to every student, and I thank the Assam University Diffu Campus Student Union for inviting me here in this cultural night. I, on behalf of Dr. Tuliram Ramha, inaugurate the 13th Varsity Week Cultural Night Open. Thank you, everyone. Being from Varsity Week, Assam University, Diffu Campus Student Union, competitive people, cultural night at all. Jitong pen cultural karena nama semi dilum ke karpen cenglo integration akap kepon atlo pen on behalf of CM sini chief guest sampini jakna citong pen cultural apu kali la Varsity Week ang bong la ek hafta latum program events kaprek sport pencenglo event pencenglo kaprek doan sami lang tum program sami kami pon kirup lanon arleng tum jong si 5 lakh pulutang te pini goreng bar cycle long je phana chance do masar la 5 lakh mane pilo non la ang deng tin tame un lakh pulutang te lagi alang tum further studies upon immediate pen aku dolar mati na atima fanjong se alang tum Charlie yen ning hang dulang ba le Charlie fandam pola pen unemployed problem ke karbeng lo gitu no sakuri ka ba ne tum ne joduna pola paro tum te emi ke puri tum ke alang tum professor ke mal ni kang tum di apen ha tum ke UPSC apan coaching in the high apen UPSC dapat nang mahani ke nang undem na high sales officer UPSC van try po lang kasi accused to be nilihin sa tum Assam University Diffu Campus Student Union hin pen patri pipon si non 13 Varsity Week pini cultural night labak langkung habilong padupon lo asi labangso ke padupon long nil tung maching honai ke hai Dr. Tuliram Ramha masih tum chuhang pon lo sistame alangli sai ki dio ojok on behalf of him pini nilu tum along ake hai Richard Talk bi education ni am alangli na chitong dun lo
las lapen ni tu nang chetong dun tu ake hai juni timung MEC dak lumajong constituency apen pinaan ki thik ding dum nang chetong dun lasi Assam University di fu campus bolotang te anutin da chini lo Karbi Anglong ang kanglong ke university bolotang te lai siwet lata campus chot Karbi Anglong long ari siwe jang teman stame university yang tengah cari dun ning hang atum tu boga pin stame kacari dun kunlong le tu pinaan tu sidame pinindin tum siya ko pai ke mengela pulo ada kaplek ada district pen ke bang khai tum da tu lapang so khai pen tum pini chingki che thansi pinindin tum da isi tum cultural mate cultural event pathik pon lo atap pen tum pathik pon lo atap pen tum pinangan competition do pon solo song ban chenglok solo dance and pen drama competition ban chenglok pinangan abar sai tum claim pon lo sinon itum kichu sino na bangke cultural pathik pon lo asi ininga charong meme mono son kacharli pen bahire pinindili tum ese mane kaprek activities pidi kadak pinana talents na me theklong lo kilun bangke kan cheklok kaprek atumi pinana talent do kacharli pen bahire same asino tum ding charong pik asi Assam University di campus labangso a campus along nili kachun ding tu mage Karbi Anglong long ki the ki ding sarpi sa pupen jenglok riso ejang anutin sistame labangso university pan ardina ki pitun benang sot athe itum kachali tum achole ardi ki chipinan chigali kato kage Karbi Anglong rat sistame labangso university ansu se ki pam me bonji pan ile tu mate full fledged university ki pachun bonji pan kato kage hiru chumi tum kenang sot asi ile tu mahin man ke lapan si nije pon chopo benang ana hi itum ning karong pon dato benang ana war saya teng pon teng ki teng pon dato asi kirang jilang ani muning sistame ansu se alir cham ki me bonji pan dili ana ma atheng no si chumi sistame chang pon Kalau tu mahin pen, pilih council lah pen, tim Karbi Anglong mak pilih adimat mati pilih kacungri, adiman mangge lapulo nil tumar julong tim Karbi Anglong akai Dr. Turam long hang leadership along pen non full budget university pan pen ana proses lu posipu nil tum halang alang li menang bachini lasi labangso full budget university monis mentunis nami junpo besi nil tum ning thelo la pen Karbi Anglong termos council pan sami nil tum hin pen kai ki teme junuri pon full budget university ki paman bon je pan athenone campus chotlang infrastructure development sami kinang chotlang apen department samokal sami ki papat kinang chotlang asi hala ha hoya long Karbi Anglong termos council atum sami nang chiram chito dum popusi nil tum hin pen tami kai ki ning chiti pon. Very good evening. Today, on the occasion of our annual 13th Varsity Week, we have organized our cultural night program here on Langkung Habi Auditorium. Since today is the last day of our program, we have called for our chief guest, Dr. Turam Ronghang, sir, Honorable CEM of our Karbi Anglong Autonomous Council as our chief guest, and our guest of honor, Sri Richard Tokbi, Education in Charge, Executive Member. On to this occasion, we have organized various literary programs such as solo dance, duet, and we have songs as well as drama program. And today, our students have organized such a beautiful performance that even our teachers are delighted. In today's cultural event, we are showing our university's diversity as well as our togetherness to the people of Karbi Anglong. We, as a student, we respect and we protect each and our different ideas and values. Thank you.